Ne vem. To. Ne vem. To. Tretje mesto je osvojila Žibernateja Danile Kumar z rezultatom 145 cm. Bravo, Teja. Drugo mesto Tešanovič Elena Max Pečar 150 cm. Bravo. In prvo mesto Škrinjar Zala Spodnja Šiška 155 cm. Čestitamo. V redu. Bravo. V redu. Skoka v višino za starejše učence. Tretje mesto je osvojil Hadžalič Anes Koseze s rezultatom 170 cm. Drugo mesto Jan David Ketemuren 175 cm. In prvo mesto Tišer Šabič Tijan France Belk prav tako 175 cm. Čestitamo.